Bagahnya terap National Youth Movement kalapan pau ya kejing sngokia habaya day bat ka roster system kabalapan kiwin ya gejala berokaway. Haba cringe kilat pathai kubor hasilong press club haka khatsau trik yayong u president ke HNYM u ba Louis Dotrong uloong bakaseng kam persya ya ka sorkar ban pentre kam ya ka roster system Henry kam day pat ban pentre kam nadu usnem khat khandai spanya puar. Shushu uloong baka sorkar kadi ban pentre kam ya ka roster system nadu usnem baka penmi ya ka memorandum bat haka jing start jong ka sorkar. Ubat Louis uloong ru baka sengkam ya hap ya ka jing dawa jong ki garu ban pentre kam ya ka roster system nadu usnem khat khandai spanya puar namar baka long ka ban no shiliang. Ka sorkar kadi ban pej ru kat kum ka jing bun pat hapdeng ki khasi bat garu. Bas media bukan ka jingwan jungi ne kalong ban pau halor ke sukya ya kenika reception policy ya kaba ke sarkar Meghalaya hadian bakala panbana kala panmi de ka office memorandum aga supporteri ku menai biar jarak kuah UI ba kala adon ke jiki halo na kaliang jong kini ki perlok garo napok garo hills hakaba kala panborek sarkar bak sarkar kedai ban pentrekam ya proses sistem nadu Gusnam khat kena sepak nyukuar. Pasang nyutup National Youth Movement ni dah kebasyai ni keran syai cikini perlu garuh. Bakasang HNYM ni kan nomla ban accept ikani ka demand jongki bakin baka cut off date jong ka roster system ka de long duk khat kena sepak nyukuar. Nginom pedia. Ta kabang ikwa menta nyem persyai ka roster Handrai kabang ikwa yaki ni perlu garo bikin sutu kalong ba ka cut off date kadai manlong nadu ketika tarik lani kat ba penbaik sarkar Meghalaya. Makani kecing le kecongki banong ba kila threaten ru da ka baong balada dan ba pentut ya kani ka roster system kin makiru kin le ka badan kam ngiru ngidan nak jong ki kejat. Kasang HNYM ru kan yang nak betakan nongrim jong ki kena samla ke jongi. Nives ya kani ka reception policy kani kecing tho ka bangla pen kre na kaliang keseng boleh ingin sengap jar nama lebih ina pen kre kani kecing tho na kaliang keseng kena bangla pen syai per senam ke jongi ke samla jongi ke ba apply jam ke belanang rasta hangni ngin UI ya kecing long le siliang khamat ba kecing partial jong kani ka reception policy ya kabala draft da ka sarkar Meghalaya katkum ka resolution number ke ba PER R/71/71/6 dated kat R3 Januari 1972 ya ke ba haswa banyo ya ke state board ke R3 Januari kat nasban dupuar lapan urlong kerki ya kani ke reception policy nak beta ke jing onong jeng kini parlok garo Captain William Sangma tu por udai first Chief Minister jeng jala Meghalaya dia nak tahu ke jinglong first Chief Minister jong Meghalaya bankong tam tu por usim kebu dan basna ya kini ki an nak buta ke jimto jong jat bandri baro kini kalong partial kini kalong bean beriti sisa dia andrai khabdo yawa ngi singap jar bro sikatu namar ngi iba kadam tang kata ke jing ya keran mo handan tala iba kala adon ke tu ke jing berngam mene ki ong ba lara phim sheme ka cut off date nadu usam khat kanda spat nyu puar ngin let chatang let sta just go ahead we don't care Kajala Meghalaya kamdai tanam tagi garo ngingi kwa equality. Ka sarkar Meghalaya kadai bansyam ya ka population. Barisap katkum ka population. Lara ka jongi kadon khadru laksa fu arjatam ka population ka bangi ajimot nakal yang seng kalong ba lakum nung ka reservation kadai belong 50 with 30. 100% ngidai hak mengi. Ngidan meta lightly ki autonomous council ka Garo Hills Autonomous Council, Khasi Hills Autonomous Council, ka Jande Hills Autonomous Council. Larangi kain na kini ki lightly ki Autonomous This Council ru nilai ilpai jelo partial. Ka Garo ka yo 40% tangkawai ka autonomous. Ngidan hane ba Jande Hills, ba Khasi Hills Autonomous ngidan khat ndre laksa fu arjat ngiyo tang sau pho. Nakta ka daw kani kala penlong ik samla jungi ban kerduk kam. Kalau apan wanra kata ke disadvantage lene kecing pun biolat so hakikam kijam. Tengi kerpat ya ke sarkar Meghalaya. Bahkan pedang ya kecing dawa jong ke parti PPP ru. Iwan hangni amdai bangi syak kanu parti haraya kanu
ka sensan perthai ka baya khon nam ta ka dawa jong samla ke jongi ni karshan 6%. Tanak ta ya ka jingdawa jong ka Voice of the People's Party bakide ban khot ya ka special session ha ka bede bat ka jing review lane ban pentrai kam modi ka roster system ru kide ban pentrai kam katkum ka population. Kasang hi ka maham juri kini ki garuru ba wat sngau batang mapi kiba pila ban berngam ngiru ngila ban berngam hana ndala ya khan ya dia ya kijung don pa jong khajat ban re ko jungi ngila tam jan marsiteng kini gidor khandai lak ngidor khandreu lak sau ara jan ngi tam jan nyula kumno kini gibreu ki amba ngin ya khon hana ba kata ka roster gade ka cut of date gade ban nadu 1972 ngin persya out kita hordang ladai banmi hasurak ru ngin mi ladai dak kanu tiru kasang esenwa yame kan mi sakmat na kebenta ban pentikna ba ka roster system kade ban traikam ka code of that kade ban dan nadu kate ka tarik kepala penna ke office memorandum disposal ume arja rupuan lanir katkum barai da sarkar jela banong barai sarkar jela ya ka code of that nadu 1972 kataru ngem barse ban mi waladai ban ya usnam ngin ya usnam nomor kene keladi kecing tombor ya ka hak kecing samla ke jungi ta ki samla ke jungi menta ki babun ki ya klem kam khamja ngalala bi kwe kecing ja habangi let ban yakran na ka banta ka admission hapo politik Shillong ki samla jungi ki bakwa ban police civil engineer ki yo 75% have ele entrant test ban yakun ban yo ketika seat ke ba properly seat total seat properly karena gini perlu garu kia 100% kia orang daerah kata ru melak berpendak kita 100% arpau tuli kipus kilat arpau persen kilat hab kari forward biang hana under dengan orders mentioned about 40% of vacancies in posts and services to be filled by direct recruitment are reserved in favor of garos. It is found by experience so far that the number of suitable Garu candidates available for filling up the reserve vacancies falls short of the reservation made in their favor. In the absence of sufficient number of Garu candidates to fill the 40% vacancies reserved for them, this administrative requirement is not met. Hangniru kani 40% lada kini Garu kimla ara haka one recruitment year kimla abar pendap hana kani ka kasit joki kasa bagan kuntu yang ni umdan tu kata ke special mo ya kerja berjungi umdan balai dan tegi garu te kani ka 3.5 ko amba dai kumnewe in order therefore to overcome the difficulties mentioned above and the interest of administrative efficiency, government has decided that if in any category of posts 40% of the vacancies reserved for the Garos could not be filled up, the remaining vacancies in the quota reserved for the Garos shall be treated as unreserved vacancies and should be filled up only from among suitable candidates well conversant in Garo language. Balai ai katakan special consideration yang kini di Garo. Hana hanya Latwaru preference being given to person belonging to Garo community from areas even outside Meghalaya. Hatu kani kam di partial, hatu kam ni kam illegal. Lada amla pendap di Garo napok gejala Meghalaya, hanala aban shimi Garo benabar Meghalaya ru. Kata ru kini Garo kim sungfo igai katni kalau special ya kata kejat bener bezongki. Mentang kita kuarha banong bahana ka cut off date 1972. What is this? Ngimla aban kani ki Garo ngidon hakujuk ke state magi lai kidai ke basuan bamsok narok sedang ya kon sitam ke jai bener jungi ban yo state ru menta hak reception policy yo nong ki kata ru menta ki berngam life hojat life hosket tengiong ba halor kani impact penkot ikani who would be likely to be conversant in Garo language and also in the custom and usage among Garos. For this purpose, a person can be considered to be conversant in Garo language if he can read, write and speak in Garo fluently. Ugaru ba pun nong Bangladesh. Ugaru bahasa Assam pun ba. Banta lada kani ka 3.5 paragraph jong ka reception policy ka kadau ya kani ka ong balada kini ki Garo na pok jala Meghalaya kimla ban pendap ya kani ka 40 seat hanala ban sim na baru kamut kini ki Garo na pok Golpara district jong ka Assam kila ban yo ya kani ka reserve seat ka jongi hapin sa kani ka para 3 in Biden sa kani ka para 3.4
Ngin UI sai hne ba kanika reception policy jong state Meghalaya kalalong partial ba kalalong illegal. Namar ba lakhen la shem kini parlok garo kidai kiba kilalong special ethnicity, special community. Hakajing sisa kajing yakon ya ka hill state of Meghalaya lai kadai kajing le sitam jo kajak benriu jongi naru ki khansnam khatnas pa arpo. Ki garo jong ki parlok garo dangki asnam khatnas pa saupun reo haswa banwan ka Independence Day. Ki arpsan tali hima kasi kila ki nadu kasam khat khandai spa arpau mudur phi kila ya ki excited ban yo na ka jong kasin char ka balai lot na khti jeng pharang tu ko por andala I balai ki kasi hadian balai I ki jeng tron ki pharang ya pendai I kini ka date of birth na ka singi kha jong ka ter samar dang khai usam khat khandai spa khat khandai khasi jong I la ki Meghalaya la ki kita ki jeng long lai lot ban yo ala ka jong gari balai lo nadu usam khatna spa arpo kumno kini parlok kem smotho ya kani ka jing ka bang ya kando ka sang chano ya mi ka kwa ya ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Meghalaya ka dei ban base ya reception policy as per population nidon menta ka population jinging in pet nana ka census jong usnam 8000 khatwei Nyui ka total population po ka state ka ar phukandai lam 100,000 praspa prap kundai ngot ka total ST po ka state hapo khasi hills ka dan thapra lak nrefulaijar laispa sau nyo kat ba ka total ST jong khasi ka dan khat nreu lak khan reu lak tam kat ba ki parlok garo ki dan tang khandai lak ST hapo ki tribal garo hapo garo hills te larangi khain na ka jing bun pa na ka population nilai isai kadar ba kani ka reception policy kalong partial kalong illegal kalong bean banbo ek reception policy hapo ka da ka ba kibrio ki bari pa kinyo ka jo ka reservation 40 yangi la kan thop da ki khat reu lak sau po arajar tam ki nong chok shnong bad kini ki khandai hajar ki khandai lak ki parlok garo ki yo 40 kasang ka persya ajor halor jong kane ba ngir salibo jing thoru chaf chief minister jog jala Meghalaya